Habari leo magazetini. Today in media. Aujourd'hui dans les médias. Uyu munsi mu itangazamakuru. Kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda. Nongeye kubasuhuza ndabifuriza kugira ibihe byiza nshuti bakunze wa Primo Media Rwanda. Mahikaze muri gahunda y'uyu munsi mu itangazamakuru ya none ku itariki ya 18 z'ukwa 9 kwa 2025. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda yavuze ko hari impungenge kwishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Washington hashingiwe ku buryo ibintu byifashe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwo izo nama zose ziba hari impungenge zigaragara kuri tera zidahuye n'izo nama zose zirimo ziba Washington. Izo mpungenge niziterwa nuko kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta cyahindutse. Ni nka tutasinye amasezerano y'amahoro. Bazanya amadrone kwa tujye twigurutsa amadrone, bazana amatank, bazana abasirikare b'abarundi ngira ngo bageze ku 10,000, bazana abacanshuro bandi. Ambasaderi Olivier Nduhungirehe turaza kumwumva birambuye muri aya makuru. Urukiko rw'ibanze rwa Busasamana mu karere ka Nyanza rwategetse ko umugore witwa Julienne wakekwagaho kuroga umwana gapfa afungurwa. M23 yo yongereye amasaha yo gukoresha umupaka munini wa Kongo n'u Rwanda. FRDC iravuga ko M23 igomba kuyishyikiriza abakomando iheruka kunguka. Na muyobozi w'ikibuga cy'indege cya Bujumbura yahinduwe nyuma y'iminsi ingendo zaho zarahagaze. Indangamuntu zarengeje igihezo zabereye imbogamiza abanya-Uganda bashaka kwinjira mu Rwanda. Mu gihugu cya Niger umutwe w'iterabwoba wisha abantu 22 bari mu mubatizo. Ni mu gihe umuyobozi mukuru muri Hamas yagaragaye mu ruhame nyuma y'igitero cya Israel i Doha muri Qatar. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo imaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Remical. Muri Remical tugurisha kandi tukanakodesha imodoka. Tukanakugira inama ku modoka yose ushaka kugura. Ukayigura uyifite amakuru ahagije, bikakurinda ko hari yo wagura ikaguteza ibibazo kubwo kutagira amakuru ahagije. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0788 336 039 na 0783 79 70 71 cyangwa ukatwandikira kuri email remikar93@gmail.com. Karibi wacu birizewe. Mahikaze muri aya makuru arambuye duhere kuri Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe wavuze ko hari impungenge kwishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Washington hashingiwe ku buryo ibintu byifashe mu burasirazuba bwa Kongo. Minisitiri Nduhungirehe yatangiye avuga muri rusange uko umubano w'u Rwanda na Kongo wifashe ndetse n'ibibazo by'intambara mu burasirazuba bwa kiriya gihugu. Tuvuze rero muri rusange ku kibazo cy'intambara iburasirazuba bwa Kongo, umubano wacu na Kongo. Mwese mwakurikiranye ishyirwa mu mukono ry'amasezerano y'amahoro hagati ya Kongo n'u Rwanda yashyiriwe Washington ku itariki ya 27 Kamena, ndetse n'ibiganiro biriho i Doha, ibiganiro hagati y'abanyekongo, no kuvuga hagati ya guverinoma ya Kongo n'umutwe wa AFC M23. Ku byerekeye amasezerano ya Washington, ni amasezerano agamije gukemura ibibazo by'umutekano dufitanye na Kongo, kandi ikibazo cy'umutekano dufitanye na Kongo nyamukuru
ni ikibazo cya FDLR. Uyu mutwe wakomotse ku bakoze jenoside mu Rwanda wahawe intebe muri Kongo ku buryo washyizwe no mu ngabo za Kongo, tukagira ngo rero twiyemeje kurandura uwo mutwe kugira ngo u Rwanda ruzabashe gukuraho ingamba zarwo z'ubwirinzi. Ibyo rero inama zirimo zirakorwa ubu ngubu z'ama organe yashyizweho n'ayo masezerano. Nk'ubu ngubu tuvugana i Washington hari inama y'urwego rushinzwe guhuza ibikorwa by'umutekano, Joint Security Coordination Mechanism, kugira ngo noneho butangire buganire ukuntu CONOPS ya concept of operation yakirwa mu bikorwa kugira ngo FDLR izarandurwe burundu n'u Rwanda rubashe gukora ingamba z'ubwirinzi. Ngira ngo mu cyumweru gitaha cyangwa se mbere y'uko ukwezi kurangira hari urundi rwego narwo ruzahura i Washington, urwego rwa JOC, Joint Oversight Committee, rwo n'urwego rushinzwe kugenzura iyubahirizwa ry'amasezerano, rurimo abanyamerika, Qatar, Togo ndetse n'umuryango wa Afrika yunze ubumwe. Ariko rero nubwo izo nama zose ziba, hari impungenge zigaragara kuri tera zidahuye n'izo nama zose zirimo ziba Washington. Izo mpungenge ziterwa nuko kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nta cyahindutse, ni nka tutasinye amasezerano y'amahoro. Bazanye amadrone kwa tujye twigurutsa amadrone, bazana amatank, bazana abasirikare b'abarundi ngira ngo bageze ku 10,000, bazana abacanshuro bandi muri uko abacanshuro ba Romania banyuze i Kigali, twabemereye ko banyura i Kigali tubohereza iwabo, ubazanye abandi bo muri Colombia bakorera societe y'abanyamerika yitwa Blackwater y'umugabo witwa Eric Prince, nabo barahari kandi ibyo binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga. Hanyuma rero hakaba ibitero buri munsi ku birindiro bya AFC 23, hakaba n'ibitero ku banyamurenge muri za Minembwe hariya ya Plateau, ibitero ni buri munsi. Usibye n'ibyo bitero hari imvugo z'urwango zakajije umurego muri iminsi zibasira cyane cyane abanyamurenge. Mwabonye biriya byuriya mu general w'umunyamurenge bari ba deployinze ariko banga ko ahagera, ariko mwumva noneho imvugo zitarangira z'urwango kandi zikozwe zivugwa n'aba bazalendo. Abazalendo ni umutwe washyizweho na guverinoma ya Kongo kugira ngo bafashe ngo kurinda igihugu, ngo autodefense ni bya bindi leta ya Habyarimana yashyizeho intera hamwe ngo zikore autodefense. Nabyo no autodefense bakora kuko ibyo bakora no kwibasira abanyamurenge. Mwabonye ko bahaye n'iminsi bahaye ngo n'abanyamurenge bose n'abatutsi bose muri Kongo iminsi 10 kuba bavuye ku butaka bwa Kongo ngo basubire iwabo mu Rwanda. Urumva rero n'ingenga bitekerezo ya genocide igikomeza. Ibyo ngibyo rero biduteye impungenge kandi twabibwiye n'abahuza. Hakaba rero ikibazo kijyanye n'ibyo hohoterwa by'abanyamurenge cyane cyane by'abakongomani b'abatutsi. Hari ibyo nava gushaka guhindura narrative kugira ngo aba victims ari bugira perpetrators. Nuko nguko rero guverinoma ya Kongo ijyana n'abaministri cyane ryose i Geneve ngo bajye kuri Rwanda ngo twakoze ngo genocide. Ahubwo bavuze ngo genocide mu bwinshi, ngo genocide, de genocide ngo u Rwanda rurimo rukora ngo iburasirazuba bwa Kongo, ariko bakitwaza ngo na za massacre zitigeze zinagenzurwa hitwa Kishishe, mwarabyumvise, ahandi hitwa Binza. Ni ibintu usibye urebye bikorwa n'abarimo bakora genocide iburasirazuba bwa Kongo. Hari iyo massacre bavuga ngo ya Binza ngo AFC 23 ngo ifatanyije na leta y'u Rwanda ngo bagiye kwica ngo abahinzi b'abahutu ngo bari mu mirima. Ariko abatanze ubwo buhamya ni bande? Abatanze ubuhamya ni collectif cyangwa collectif des victimes de l'agression rwandaise, niko yitwa. Iyo witwa gutyo ubwo buhamya utanga ubuzi neza aho buganisha. Kandi iyo collectif igizwe n'abamambre b'umutwe witwaje intwaro witwa CMC Nyatura. CMC Nyatura ni n'umutwe wa extremiste ufatanyije na FDLR. Hanyuma iyo Nyatura ikaba ariyo yagize uruhare rukomeye, ngira ngo mwakurikiranye ibyabaye muri village ya Nturo muri Masisi mu kwezi kwa 10 2023, aho inzu 300
z'abanyamasisi abanyekongo b'abatutsi zatwiswe izuba riva bakanabifata kuri video. Nyatura niyo yari birimo ifatanyije na FDL na Bazarendo. Aho ngaho rero ukaba wumva rero yuko abo bantu barimo bakora ibyo bintu aribo bagaruka bakaturega ngo udukora genocide ari ibintu byo gukina abantu ku mubyimba. Ariko twebwe nk'u Rwanda twiyemeje gushyira mu bikorwa aya masezerano kuko twemera yuko nta bundi buryo buhari bwo kurangiza Burundi intambara iburasirazuba bwa Kongo butanyuze mu biganiro, butanyuze mu kurandura ibibazo by'umutekano dufite ndetse no bufatanye mu bukungu kuko nabyo nibyo biri mu masezerano ya Washington. U Rwanda rwagaragaje ko rurajwe ishinga n'ikoranabuhanga rishingiye ku ngufu za nucleaire. U Rwanda rwagaragaje ko rushyigikiye byimazeyo imishinga itandukanye y'urwego rw'umuryango w'abimbye rushinzwe kugenzura itunganywa ry'ingufu za nucleaire, imishinga yo gukoresha ubumenyi bushingiye ku ngufu za nucleaire mu guteza imbere ubuzima, kubungabunga amazi, kurwanya no kwirinda indwara no gukora amashanyarazi afasha abaturage mu iterambere. Byatangajwe n'umuyobozi mukuru w'ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ingufu za Atomique, Dr Fidel Ndahayo, wari witabira inama rusange ya 69 y'urwego rwa Loni rushinzwe kugenzura itunganywa ry'ingufu za nucleaire iri kubera i Vienne muri Autriche. Dr Ndahayo yashimye imirimo ikomeye iri gukorwa ku buyobozi bwa Rafael Mariano Grossi usanzwe ari umuyobozi mukuru w'iki kigo ukomeje guteza imbere gukoresha ingufu za nucleaire mu kwimakaza ubumenyi n'ikoranabuhanga buzishingiyeho agamijwe amahoro n'iterambere rirambye. Yavuze ko u Rwanda rukomeje gushyigikira iyo mishinga yo gukoresha ubumenyi bushingiye ku ngufu za nucleaire mu guteza imbere ubuzima, kubungabunga amazi, kurwanya no kwirinda indwara no gukora amashanyarazi afasha abaturage mu iterambere. Imishinga Dr Ndahayo yagarutseho nuzwi nka Rays of Hope ugamije gufasha ibihugu mu gukoresha ingufu za nucleaire mu buvuzi no gushiririza kanseri n'izindi ndwara zikomeye. Harimo kandi wa Atoms for Water ugamije gukoresha science ishingiye ku ngufu za nucleaire mu kubungabunga amazi nko gusuzuma ubuziranenge bwayo no gushakisha amazi ari mu nda y'isi. Harimo kandi no kwifashisha inganda nto zibyara amashanyarazi ashingiye ku ngufu za nucleaire zizwi nka small modular reactors. Muri gahunda ngari yo kwimakaza izi ngufu mu mirimo itandukanye, Dr Ndahayo yerekanye ko imishinga u Rwanda rwerekejeho amaso irimo wo kubaka ikigo cy'ubushakashatsi no gukora imiti byifashisha ikoranabuhanga rya nucleaire. Iki kigo kizubakwa mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Bugesera hafi y'icyanya cyahariwe inganda n'ishuri rya Rika. Harimo kandi umushinga wo kwifashisha inganda nto zibyara amashanyarazi ashingiye ku ngufu za nucleaire. Uyu mushinga u Rwanda rukaba rugeze kure kuko rwiyemeje ko bitarenze mu 2028 ruzaba rufite abahanga 234 bazaba bakenewe kugira ngo u Rwanda rube rufite bene urwo ruganda bitarenze mu 2030. Naho ubuhinzi buri mu byazamuye bigaragara umusaruro mbumbe w'u Rwanda. Raporo ikigo cy'u Rwanda kibarurisha mibare yashyizwe ahagaragara irerekana ko ubuhinzi bwagize uruhare rw'8% mu musaruro mbumbe w'u Rwanda mu gihembwe cya kabiri cy'uyu mwaka. Ivan Murenzi, umuyobozi mukuru w'ikigo cy'u Rwanda kibarurisha mibare, avuga ko ubwiyongere bw'uruhare rw'ubuhinzi mu musaruro mbumbe w'igihugu bwatewe n'ibihingwa ngengabukungu byoherezwa hanze. Aturebye mu mibare ubona ko uruhare runini ari urw'ibihingwa byoherezwa mu mahanga byiyongereye ku kigero cya 42% muri iki gihembwe. Wareba neza ukabona ko ikawa yagize mu ruhare runini cyane ugereranyije n'ibihingwa ngandura rugo. Umusaruro wabyo wari muke kuko byiyongereye ku rugero rwa 3% gusa. Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi Yusufu Murangwa avuga ko hari byinshi birimo gushyirwamo imbaraga kugira ngo umusaruro w'inganda ukomeze kuzamuka. Ati turimo gushaka uko twakongera umusaruro by'umwihariko w'inganda kuko mu bihugu bimwe inganda zikora amasaha 24 bakabyaza umusaruro amahirwe y'ibiciro by'amashanyarazi biri hasi mu gihe abantu baba batayakoresha cyane bagakora mu ijoro, ariko kugira ngo bigerweho hari ibindi biba bikenewe nka serivisi z'ubwikorezi na restaurant nazo zigomba gukora muri ayo masaha. Makuru y'ubutabera, Kamarade wa Ferwafa agiye kugezwa mu rukiko. Karisa Adolphe wamenyekanye nka Kamarade wahoze ari umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa aratangira kuburana ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo kwa gatanu tariki 19 z'uku kwezi mu rukiko rw'ibanze rwa Gasabo. Akurikiranwe ibyaha byo kunyiriza umutungo, ruswa no gukoresha inyandiko mpimbano. Umuvugizi w'ubushinjacyaha Nkusi Faustin yabwiye ikinyamakuru Igihe ko urubanza rwe ruratangira kuri uyu wa gatanu hagamijwe kugaragaza niba ashobora gukomeza gukurikiranwa ari hanze cyangwa afunzwe by'agateganyo. Yatawe muri yombi ku itariki ya 4 z'uku kwezi ubwo hakorwaga iperereza ry'ibanze rikagaragaza ko hari impamvu zikomeye zituma akekwaho ibyaha. Nyuma y'iryo perereza dosiye yaratunganyijwe yoherezwa mu bushinjacyaha ku itariki ya 9 z'uku kwezi, nabwo nyuma yo kuyisuzuma wiyeregera urukiko. Itegeko rya 2018 ryerekeye kurwanya ruswa riteganya ko uhamijwe icyaha cyo kunyereza umutungo ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 7 ariko kitarenze imyaka 10 n'amafaranga y'u Rwanda yikubye inshuro kuva kuri 3 kugeza ku nshuro 5 z'agaciro k'umutungo yanyereje. Icyaha cyo guhimba, guhindura cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano, iryo tegeko riteganya ko bihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kuva ku myaka 5 kugeza kuri 7 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 3 ariko atarenga miliyoni 5 cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano. Ni mu gihe icyaha cyo gusaba, kwakira cyangwa gutanga indonke iyo umuntu agihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo cy'imyaka 5 kugera kuri 7 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda yikubye inshuro kuva kuri 3 kugeza kuri 5 z'agaciro k'indonke yatse cyangwa yakiriye. Itegeko kandi riteganya ko ibyaha birimo kunyiriza umutungo na ruswa bidasaza, bityo ko igihe cyose ibimenyetso byagaragarira nta cyatuma umuntu adakurikiranwa hatitawe ku gihe byaba byarakorewe.
urukiko rw'ibanze rwa Busasamana mu karere ka Nyanza rwo rwategetse ko umugore witwa Julienne wakekwagaho kuroga umwana agapfa afungurwa. N'icyaha bikekwa ko cyabereye mu mudugudu wa Nkombe mu kagari ka Katarara ku murenge wa Ntyazo y'akarere ka Nyanza. Ubushinjacyaha bwakurikiranye Julienne uri mu kigero cy'imyaka 60 bumurega icyaha cyo kuroga umwana agapfa. Bwasabaga kuri ya mugore akurikiranwa afunzwe by'agateganyo iminsi 30 kugira ngo iperereza rikomeze bitewe n'uburemere bw'icyaha aregwa. Julienne imbere y'urukiko aburana hakana icyaha aregwa, akavuga ko nyina w'uwo mwana yamumushyiriye arembye aramwinginga ngo amumuhere umuti. Julienne arebye uko umwana ameze ngo yanze kumuha umuti, ariko nyina w'umwana akomeza kumwinginga maze uregwa ajya kumwahirira imiti arayinywa. Hashize akanya uwo mwana arapfa. Yabwiye urukiko ko asanzwe avura atari nyakwigendera wa mbere yari yigiyeho kuvura, ariko ko niba bitangiye kujya bimufungisha aramutse afunguwe atazabyongera. Urukiko rwavuze ko rwasanze mu bugenzacyaha se wa nyakwigendera abazwa yaravuze ko yakekaga ko umwana we yarozwe, noneho nyina wa nyakwigendera akamujyana kwa Julienne agiye kumushakira umuti umurutsa, ariko se wa nyakwigendera atabizi. Urukiko kandi rusanga Mutwara Sibo waho nyakwigendera yaguye abazwa mu bugenzacyaha yaravuze ko se na nyina ba nyakwigendera bamuregeye mu kwezi kwa gatandatu ko abana b'abaturanyi bakubise nyakwigendera, maze Mutwara Sibo ahuza izo mpande zombi, maze abavugwaga ko bakubise nyakwigendera bemera kumuvuza. Ababyeyi b'uyu mwana wapfuye kandi bari mu nzira bamujyanye kwa muganga ngo ntibabikoze, ahubwo bagiye kumugurira imiti muri farumasi, maze mu kwezi kwa 8 umwana araremba cyane. Urukiko rero rusanga ko banyakwigendera arajyanwe kwa muganga yarembye, nyamara atarahuye na Julienne mbere, kandi raporo ya muganga usanzwe akora mu kigo Rwanda Forensic Institute yakozwe ku itariki ya 9 z'ukwa 9 k'uyu mwaka igaragaza ko basuzumye nyakwigendera babona ntihishwe n'uburozi, ahubwo ngo yapfuye urupfu rusanzwe. Hisunzwe ingingo z'amategeko rero urukiko rwasanze nta mpamvu zikomeye zihari zatuma Julienne akekwaho icyaha cyo kuroga nyakwigendera bikamuviramo urupfu, bityo ngo nta n'impamvu zatuma akurikiranwa afunzwe. Urukiko rwemeje ko nta mpamvu zihari zituma Julienne akekwaho icyaha cyo kuroga, rwemeza ko kuba nta mpamvu zikomeye zihari zatuma akekwaho icyaha nta n'impamvu zihari zatuma akurikiranwaho icyaha, bityo rutegeka ko Julienne wari ufungiye kuri sitasiyo ya Ribu ya Busasamana mu karere ka Nyanza ahita afungurwa urubanza rukimara gusoma. Mu kanya aya makuru turakomereza kuyavugwa hanze y'u Rwanda. Gusuzumisha imyotsi ku binyabiziga mu Rwanda byaratangiye, nyamara imiterere y'imodoka yemerera kuba idatumura imyotsi irimo n'ihumanya umwuka duhumeka. Muti ikagira inkuru rero. Nibyo rwose, kuko iyo myotsi iterwa no kudakorera imodoka maintenance mu buryo bwuzuye, hakoreshwa amaproduit yabugenewe arimo ama additives n'ama prolines, kandi ibi bituma ikinyabiziga gisaza vuba. Abafite imodoka zikorerwa muri Korea nka Kia na Hyundai n'izindi modoka zikoranabuhanga rigezweho z'ama hybrid, ndabarangira muri Auto Korea Maintenance Limited. Aha niho hari abahanga bazobereye mu gusuzuma no gukorera maintenance imodoka, bizifasha kurushaho kuramba no gucukubira n'ibindi bibazo nko gushyuha, gucika intege no gutumura imyotsi, bikaguhoza muri control technique. Ziga mu mwanya wawe n'amafaranga ugana Auto Korea Maintenance Limited kugira ngo bagufashe uve muri control technique uciye ukubiri n'icyo kibazo cy'imyotsi. Dukorera igikondo kuri Mereze ya mbere iruhande rwo kwa Padiri. Hamagara 07 86 20 60 54. Machegalia Vocational Training Center MVTC, ishuri ry'umuryango mpuzamahanga udaharanira inyungu Fondazione Machegalia Onlas, rikigisha imyuga n'ubumenyingiro mu gihe gito. Amezi 6 burangije kwiga ugahita ujya mu kazi. Bigisha gutwara no gukanika ibinyabiziga, amategeko y'umuhanda, gusudira, gutunganya imisatsi, ubwubatsi, ubudozi, gufotora no gutunganya amashusho, indimi n'amahugurwa kuri mudasobwa. Nzamagana y'urubyiruko rwiza amashuri abanza rugakomereza muri Machegalia Vocational Training Center. Uyu munsi bakaba bari mu kazi, abandi ari abakoresha. Iri shuri riherereye mu murenge wa Ririma mu karere ka Bugesera. Fondazione Machegalia Onlas yashinze iri shuri, itanga inkunga cyangwa scholarship zo kuryigamo ndetse n'izo kwiga mu zindi kaminuza ku rubyiruko rwo mu karere ka Bugesera rutishoboye. Iri shuri rifite amacumbi ku bahungu n'abakobwa, rigatanga n'amafunguro ku biga bataha n'abacumbikirwa. Ntabwo tuzi icyo hazaza haduhishiye, gusa icyo tuzi ni ukuhategura, ariko kwiga muri Machegalia Vocational Training Center. Mu makuru avugwa hanze y'u Rwanda, Tshisekedi ari mu ruzinduko rw'akazi muri Afurika y'Epfo. Ku butumire bwa mugenzi wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa, Perezida Tshisekedi Chilombo yageze i Pretoria muri Afurika y'Epfo mu gitondo cyo kuri uyu wa kane mu ruzinduko rw'akazi rumara amasaha menshi. Ageze ku kibuga cy'indege cya gisirikare, umukuru w'icyo gihugu cya Kongo yakiriwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wungirije wa Afurika y'Epfo Tandi Moleka, nk'uko bitangazwa na Presidansi ya Kongo. Imodoka za Perezida zerekeje ku nyubako Union Buildings i Pretoria, ahari icyicaro cya guverinoma, ahabera ibiganiro imbona nkubone hagati y'abakuru b'ibihugu byombi, hanyuma hakurikiraho gusangira ifunguro. Uru ruzinduko rugufi ni kimwe mu bishimangira ubufatanye bw'ibihugu byombi hagati ya Kongo na Afurika y'Epfo, bifitanye amasezerano y'ubufatanye mu rwego rwa politike, diplomasi, igisirikare ndetse n'ubukungu. Perezida Tshisekedi yaherekejwe na Minisitiri w'Intebe wungirije akaba na Minisitiri w'Ingabo Guy Kabombo Mwandiavita, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Therese Kaikwamba Wagner na Minisitiri w'Imari Dudu Fwamba. Igihugu cya Afurika y'Epfo twabibutsa ko ari cyo cyari kiyoboye ubutumwa bwa gisirikare bw'umuryango wa SADC bwari bugamije kubuza M23 gufata umujyi wa Goma, ariko birangira ufashwe ndetse ubwo butumwa buhita bushyirwaho iherezo.
FRDC yo iravuga ko M23 igomba kwiha abakomando iheruka kunguka. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagaragaje ko itemera kuba umutwe wa M23 uheruka kunguka abasirikare bashya barenga 7,000, ivuga ko izageza iki kibazo kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Qatar. Ku cyumweru gishize nibwo M23 yatangaje ko yungutse abasirikare kabuhariwe barenga 7,000 nyuma y'amezi 6 bari bamaze batorizwa mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo. N'abasirikare biganjemo bahoze mu ngabo za Leta ya Kongo bemeye kwishyikiriza uriya mutwe ubwo wafataga umujyi wa Goma n'uwa Bukavu. Muvugizi wa guverinoma ya Kongo Patrick Muyaya yarayatangaje ko M23 nka rumwe mu ruhande rurebwa n'ibiganiro bigamije amahoro akaba ijya mu byo gutoza ingabo. Minisitiri Patrick Muyaya yavuze kandi ko abo M23 yerekanye nk'abasirikare bashya bayo ari abasirikare n'abapolisi bafatiwe i Goma na Bukavu bari mu mfungwa z'intambara zigomba guhererekanywa biciye mu rwego rwashyizweho n'ibiganiro bya Doha. Ati umunyekongo ukunda ubutaka bw'igihugu cye ntabwo ashobora kwiyunga ku bantu bafite intego yo kwica no gutera ubwoba gusa. Tuvugana umunsi ku wundi n'abaturage bacu bari mu bice byafashwe, iki nicyo cyoba bahura nacyo umunsi ku wundi. Kinshasa yisaba abasirikare bashya ba M23 iheruka kunguka imfungwa zayo z'intambara mu gihe baheruka kwemerera General Sultan Makenga ukuri igisirikare cyuriya mutwe gutanga umusanzu wo gukuraho ubutegetsi bwa Tshisekedi. Makenga ashinja gusenya Kongo. Ni AFC M23 rero yongereye amasaha yo gukoresha umupaka munini w'u Rwanda na Kongo. Ihuriro AFC M23 ryongereye amasaha yo gukoresha umupaka munini wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda uhuza umujyi wa Goma na Rubavu. Ubusanzwe kuva ihuriro ryafata umujyi wa Goma ryongereye amasaha yo gukoresha uyu mupaka uzwi nka la Corniche ajya hagati y'isa 12 z'igitondo kugera isa 4 z'ijoro. Guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru washyizwe na AFC M23 Bahati Elasto yatangaje ko guhera ku itariki ya 19 no kuvuga kuri uyu wa gatanu uyu mupaka uzajya ukoreshwa kuva isa 12 z'igitondo kugeza isa 6 z'ijoro. Ati abaturage bose bo muri Kivu y'Amajyaruguru by'umwihariko mu mujyi wa Goma bamenyeshejwe ko kuva ku wa gatanu tariki ya 19 z'ukwa 9 umupaka munini uzajya ukora kuva isa 12 z'igitondo kugeza isa 6 z'ijoro. Guverineri Bahati yasabye abatanga serivisi ku mupaka ko basabwa kubahiriza iri bwiriza. Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu mu kwezi kwa 7 bwagaragaje ko kuva M23 yafata Goma abakoresha uyu mupaka n'undi muto byegeranye biyongereye cyane. Hagati ya 2020 na 2024 abinjiraga ku munsi bari 20,020 ariko mu 2025 bageze ku 43. Meya Murindwa Prosper ati imibare y'abakoresha imipaka ya Grand Barriere na Petite Barriere yarazamutse ku buryo bageze ku 43 hatabariwemo abakoresha umupaka wa Kabuhanga. Abakoresha umupaka munini n'umuto barimo abacuruzi, abaguzi, abakozi, abagenderana n'abajya gutembera ku mpande zombi. Muri Kivu y'Amajyepfo ho imitwe ya Wazalendo yongeye gusubiranamo. Imitwe igize ihuriro Wazalendo rishyigikiwe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yongeye gusubiranamo ipfi centre ya Mwenga mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Societe civile ikorera muri territoire ya Mwenga yasobanuye ko iyi mitwe irimo uyobowe n'uwise General Marayika n'uwa General Nyakiriba iri kurasana ikoresheje intwaro z'ubwoko butandukanye kuva ku mugoroba w'ejo. Umuyobozi muri Societe civile ati kuva ejo ku mugoroba imirwano ikomeye ihanganishije imitwe ibiri yo muri Wazalendo mu murwa mukuru wa territoire ya Mwenga. Abarwanyi b'uwita General Marayika n'aba General Nyakiriba bari kurwanira kugenzura centre ya Mwenga. Umwe mu bavuga ari kumvikana muri Mwenga yatangaje ko mu gitondo cyo kuri uyu wa 4 iyi mitwe yombi yakomeje kurasana, ibiro bikuru bya Nyakiriba biratwikwa. Aya makimbirane yavutse ubwo abarwanyi ba Marayika na Foka Mike bakuragaho bariyeri y'abanyakiriba yariri mu centre ya Mwenga. Ibyo rero byabarakaje batangira guhangana. Nubwo leta ya Kongo ikingira ikibaba Wazalendo kuko bayifasha kurwanya umutwe twaje intwaro M23 bigaragara ko yananiwe kugenzura imyitwarire yabo kuko ni kenshi bahangana hagati yabo cyangwa se bakirara mu baturage bakabica bakabasahura abandi bakabafata ku ngufu. Hari ubwo imyitwarire mibi ya Wazalendo ifata intera bagahangana n'ingabo za Kongo bapfa ibice bashaka kugenzura. Mu ntangiriro z'uku kwezi kwa 9 ho bari bafunze umuhanda wo mu mujyi wa Uvira basaba ko ofisiye wa leta Brigadier General Gasita Olivier awuvamo bwangu. Tuve muri Kivu y'Amajyepfo dukomereze hirya gato aho umuyobozi w'ikibuga cy'indege cya Bujumbura yahinduwe nyuma y'iminsi ingendo zaho zarahagaze. President Evariste Ndayishimiye w'Uburundi yahinduye umuyobozi w'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bujumbura nyuma y'ingendo zigikorerwaho zihagaze mu ijoro ryo ku itariki ya 14 rishyira rya 15 z'uku kwezi. Joel Nkurabagaya wayobaraga urwego rushinzwe ingendo z'indege za gisivile n'iki kibuga yasobanuye ko iki kibazo cyatewe n'indege ya Brussels Airlines yagize ikibazo cya tekinike ifunga inzira itaragera aho yagombaga guparika. Byamenyekanye ko iki kibazo iyi ndege yari yagize ari ukuva ko amavuta yayo. Abagenzi barimo bakuwemo bacumbikirwa muri hoteli z'Ibujumbura. Nta yindi ndege yaguye kuri iki kibuga muri iryo joro kuko inzira zagombaga kunyurwamo zari zifunze. Nyuma y'iminsi 3 kuri uyu wa 4 President Ndayishimiye yagize Lieutenant Colonel Gervais Harerimana umuyobozi w'urwego rushinzwe ingendo z'indege za gisivile n'iki kibuga cy'indege asimbuye Joel Nkurabagaya. Inyandiko y'icyemezo cya President Ndayishimiye nisobanura impamvu Nkurabagaya yasimbuwe ariko igaragaza ko cyashingiye ku busabe bwa Minisitiri ufite mu nshingano bw'ikorezi n'ibikorwa remezo Jean Claude Nzobaneza. Nkurabagaya Joel yarasanzwe ayobora uru rwego n'ikibuga cy'indege cya Bujumbura kuva mu kwa 9 kwa 2021. Naho indangamuntu zarengeje igihe zabereye imbogamizi abanya-Uganda bashaka kuza mu Rwanda.
Bamwe mu banya-Uganda bakunda gukora ingendo mu Rwanda bakoresha umupaka wa Cyanika baravuga ko bahangayikishijwe nuko basabwa amafaranga menshi kugira ngo bahabwe icyangombwa kibafasha kwambuka nyuma yuko benshi mu bafite indangamuntu muri icyo gihugu zatakaje igihe mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka. Kugeza ubu ushaka icyangombwa kimufasha kwambuka acibwa amashiringi 10,000 hakiyongeraho n'andi 5,000 y'ifoto ishyirwaho. Ibiciro benshi bagaragaza ko bihanitse bikaba bibabera imbogamizi yo kujya gusura imiryango yabo n'inshuti zabo mu Rwanda. Nyuma yuko indangamuntu nyinshi zirengeje igihe, ikigo gishinzwe indangamuntu muri Uganda cyatangaje ko giteganya gutangira ibikorwa byo kuvugurura indangamuntu bizamara amezi 10. Bivuze rero ko kuri ubu hari abanya-Uganda benshi bafite indangamuntu zarengeje igihe. Abayobozi b'inzego zibanze muri Kabare na Kisoro basabye leta kugira icyo ikora ikavugana n'inzego zo mu Rwanda ku buryo n'indangamuntu zarengeje igihe zakwemerwa mu gihe ibikorwa byo kuzongerera igihe bigikomeje, kuko ari impungenge ko hari abaturage batangiye gukoresha inzira zitemewe. Franco Karinako uyobora ishyirahamwe ry'abacuruzi bakoresha umupaka wa Katuna rizwi nka Katuna Traders Association yavuze ko icyo giciro hari abanyagihugu benshi cyabujije kwambuka. Urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka muri Uganda rugaragaza ko icyo giciro cy'icyo cyangombwa kidahanitse kuko ari cyo ngenderwaho n'ubusanzwe bizezwa ko hari abashya. Urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka muri Uganda rwagaragaje ko icyo giciro cy'icyo cyangombwa kidahanitse kuko ari cyo ngenderwaho n'ubusanzwe bizeza ko hari abashyizweho kugira ngo bafashe abagira ikibazo bose. Muri Niger ho umutwe w'iterabwoba wishe abantu 22 bari mu mubatizo. Umutwe w'iterabwoba utaramenyekana wishe abantu 22 bari mu birori byo kwizihiza umubatizo mu gace ka Tilaberi muri Niger. Inzego z'umutekano muri ako gace zasobanuye ko uyu mutwe wishe abantu 15 bari muri ibyo birori, wica n'abandi 7 bari mu nzira y'ahabereye ibyo birori. Michael Zodi uharanira uburenganzira bwa muntu muri ako gace yavuze ko mu gihe abantu bari mu birori byo kwizihiza umubatizo aribwo abantu bitwaje intwaro baje bagatangira kurasa bamwe bagapfa. Igisirikare cya Niger cyavuze ko icyo gitero gifite aho gihuriye n'umutwe wa Al-Qaeda ndetse n'indi mitwe ishingira ku myemerere ya Islam kuko ari ikunze gukora ibikorwa nk'ibyo muri ako gace. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu uvuga ko ibikorwa by'iterabwoba muri ako gace bimaze kwiyongera kuko imibare igaragaza ko guhera mu kwa gatatu uyu mwaka hamaze gupfa abantu 127, abandi bakuwe mu byabo kuko inzu zabo zatwitswe izindi zigasenywa. Uyu muryango uvuga ko iyo mibare ari mike ugereranije n'abagwa muri ibyo bitero ndetse ngo n'abakomeretse ntibamenyekana kuko nta bitangazamakuru bigera habereye ibitero nk'ibi, kandi abaturage bakaba batinya gutanga amakuru kubera ubwoba bw'uko ari bo bakurikiraho mu bindi bitero. Iki kibazo kandi Niger gisangiye na Burkina Faso ndetse na Mali kuko ibihugu byose byayogojwe n'imitwe y'iterabwoba. Umuyobozi mukuru muri Hamas yagaragaye mu ruhame nyuma y'igitero cya Israel Doha muri Qatar. Ghazi Hamad umuyobozi mukuru muri Hamas yagaragaye bwa mbere mu kiganiro kuri Al Jazeera yo muri Qatar nyuma yo kurokoka ibitero bya Israel byagabwe ku itariki ya 9 z'uku kwezi. Hamad yavuye muri Gaza mbere y'itariki ya 7 z'ukwa 10 kwa 2023 ubwo intambara yatangiraga hagati ya Israel na Hamas. Yavuze ko mbere y'uko igitero cya Israel kigabwa i Doha bari mu biganiro bigamije amasezerano y'agahenge, nyuma y'iminota mike bumva urusaku rw'ibisasu biremereye. Ati dusanzwe tumenyereye kumva urusaku rwa misile, twahise tumenya ko ari Israel igabye ibitero, twihutira kuvaho kandi turashima Imana ko twarokotse. Yabwiye Al Jazeera ko nta cyizere bafitiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umuhuza mu gushaka guhagarika intambara kubera imbaraga nke yabishyizemo mu bihe byashize. Kongera kugaragara mu ruhame byagaragaje ko ibitero byagabwe ku mutwe wa Hamas bitahitanye abayobozi bawo bose. Yagize ati ntidutewe ubwoba nuko Trump yakomeje kutuburira, gusa abafashwe bakomeje gukurikiranwa hakurikijwe amahame y'idini yacu ya Islam. Intambara yatangiye ku itariki ya 7 z'ukwa 10 kwa 2023 ubwo Hamas yagabaga igitero majyepfo ya Israel kigahitana abagera ku 200 ikanashimuta abagera kuri 251. Jair Bolsonaro wayoboye Brazil arwaye kanseri y'uruhu. Jair Bolsonaro wazari perezida wa Brazil unaherutse guhamwa n'icyaha cyo gutegura umugambi wo guhirika ubutegetsi yasanganywe indwara ya kanseri y'uruhu. Umuganga wa Bolsonaro Claudio Birolini yatangaje amakuru y'uburwayi bwe nyuma y'uko uyu munyapolitike w'imyaka 70 asezerewe mu bitaro byo mu murwa mukuru Brasilia aho yajyanywe nyuma yo kugira uburwayi butunguranye. Ati tubiri mu duce tw'uruhu rwe twagaragayeho uburwayi bwa kanseri y'uruhu, nubwo butari ku rwego rukabije ariko nabwo bushobora kugira ingaruka zikomeye ku buzima. Uyu muganga yavuze ko ibyo bice byangiritse ku ruhu rwe byakuwemo, ashimangira ko kugeza ubu nta bundi buvuzi bwihutirwa bukenewe. Jair Bolsonaro amaze imyaka myinshi afite ibibazo by'ubuzima byatumye abagwa kenshi, ahanini byaturutse ku cyuma yatewe mu 2018 ubwo yiyamamarizaga gutegeka Brazil. Mu cyumweru gishize nibwo uyu mugabo w'imyaka 70 urukiko rw'ikirenga muri Brazil rwategetse ko afungwa imyaka 27 nyuma yo guhamwa n'ibyaha 5 birimo no gushaka guhirika ubutegetsi. Bolsonaro wategetse Brazil kuva mu 2019 kugeza 2022 afungiye mu rugo rwe Brasilia kuva mu kwezi kwa 8 uyu mwaka. Naramuka atsinzwe mu bujurire ashobora gusaba kurangiriza igihano mu rugo kubera ibibazo by'ubuzima. Ufite bakunze Primo Media Rwanda, inkuru ya Jair Bolsonaro wahoze ategeka Brazil urwaye kanseri y'uruhu niyo dusoreje gahunda y'umunsi mu itangazamakuru. Ngende Jean Dodier Kanijabo nabashimiye ko mwana mudukurikiye, ndabarekera kureba ibindi biganiro bikuru rubuga. Mugira amahoro.
mucuruzi ngufitiye inkuru nziza, wivunika rwose kuko Swatasi irahari ku bwawe, iragufasha muri byose ukeneye. Wowe icyo usabwa no gukora urutonde n'ibisobanuro by'ibyo ushaka kugura, byose bigomba guturuka i Dubai, amazina yabyo, ubwoko bwabyo, ingano yabyo n'umubare, hanyuma Swatasi kabigufashamo. Wivunika wishyura amatike y'indege, hoteli, umwanya n'ibindi bigenda ku rugendo rwawe, kuko ayo mafaranga wayazigama. Itike y'indege yarahenze cyane, amafaranga yishyura icyumba cya hoteli kongeraho amafunguro n'ibyo kunywa, utibagiwe umwanya ndetse n'amafaranga utanga ujya kugura iki na kiriya. Sigaho rwose ibyo bishinge Swatasi, kuko uwo mutwaro yawe ugutuye. Iyi kampani zabyoroshya ikungure kurushaho, maze ayo mafaranga kugarukira ari inyungu aho kuba igihombo. Mu byo tubafasha kugura i Dubai harimo imashini z'ubuhinzi, izo mu nganda, izo mu biro, imashini zimesa, izikora indi mirimo itandukanye, spare parts, imodoka, telefone, mudasobwa, amasaha ndetse n'ibindi byo mu maduka bituruka i Dubai. Akandi gashya rero nuko mbere yo kubigura tubanza kukwereka amafoto n'amashusho wakwemeza ko ari byo tukabigura. Ibi bikoresho iyo bitumije bikugeraho hagati y'iminsi 2 n'3 kubinyura mu ndege, mu gihe ibinyura mu bwato byo ari hagati y'iminsi 30 na 45. Swatasi uyishyura atageze kuri 1/3 cyayo yose wari kwifashisha mu gihe wagiye i Dubai, maze ikagufasha kwegeranya ibyo waguze no kubikugerezaho bigiye. Ushobora kutugana aho dukorera Igikondo cyangwa ukatwandikira kuri 0788 67 85 97. Gukorana na Swatasi ni ukuzigama amafaranga, umwanya no kwirinda ibikujagaraza.